Biakamal ka no online TV channel anda mandu ni chang kon nyam le no wise ni te ga tung wana bana ling ka jan la rama kan kono ni amon walle shanka jandang ro widong wan ka pai bangwan ron kin dang ro wide jandang ro wide DH ban lerin kono lat ko rudien bana kaling te ga tung wan long to go liang te dera anda ro da palping ka liang dien baje to katin kon sharin lare wika so Sudan ban je ko do gok ka kwi Dr. Machar ka raje da ne shalat ka ta dan dong baluke ki ta dan dong bungwanu ka je rai wika so Sudan nyuag lere me kane diale ko kien en kon en kanajik please gor je no de yan nyuag kane ko kien ne diale kon en dong kwi kamandan le ro gwasamane me jira me jidit gwasame gore jen o jen der subscribe der no online TV channel der je support gor no bina mo bi jalat banatin ko on lat ko den gwasame bana kelinkel leren yam en bana nyo kel gwasame kan no online TV channel channel right ka kwikor mi chetwok kore me tuoge tuoga ka doran chwal ke Greater Pibor Administrative Area la Dorjani sorry dor murleni ke dor jaba ka kan ler te ban to gwad me ban je ugo ka kwi Dr. Machar but right now chantin kon lat ko rudin chana ke lingwas me ka jogan pai we te korm je to dor chwal ke Greater Pibor Administrative Area dor mo dor jaba chen mangai kon no jaba la kan nok na la kan kanang bat ka jen la rame chi kan china chi kan ko ma ko chala do te ga ne di charen moy ka match ti shiwa ngwane chi kan wo dor dan chwal ke GPAA Greater Pibor Administrative Area dor dan nywaka murle kan ber la nywak chen me jen dor dan nywaka ne dorin kel ka Greater Pibor Administrative Area gwad me chala do chane dang di cha ga ne ka GPAA la ngene ken ka charam kel cha jamoj ka bot ka Canadian content la jiwich ala murlene report me be ka ken me randian ramdala information minister won mishwal ke Jacob Wereshum jok jaram dan la wayni ke la kalade keram dan la ler ke la kalade when me chikala do nene kani netin koni chaga mak cha ok shop ke kin to kudang ro wi do kudang dich cha kan nga ken ene de koni chika mak kani de kona mak ke kani ke ngweni nyam ala ngweni murle sorry ngweni ji Equatoria ngweni nyam ne ngweni ji Equatoria kani cha ok ti kin dang ro wi do kudang dich cha kan nga ken ka village chal ke mur village ano ken cha ka maka tawal kel garun wang kani de konti la jaba tikala de wona na gwasme e keni chingwane ken chika wo konen cha nyin ken nang ngwan konen be ki Equatoria kani cha shika ok chikan lo jok badino ok to kudang wan cha karior nitin kontin jen rewi ki Equatoria ne ti katin konti la ji Eastern Equatoria ka doron chal ka Kapoita East County jen gwa dana tuong na metin cha jo me cha ja kwen ka jawo chala de Nathan County la jabba ki murle kanin ene kanin shi kan ji Equatoria shi kan ganan ne di shop jan jogud bakel de jan jogud bakel sha kan ne ka kan mane kenen konde ni sha ok cha ko kan ka Greater Pibor Administrative Area ki win murle ni jalbe bor kanin shi kan mane ji Equatoria shi kan ganak ne di shop jan jogud bakel gwa dan sha ok ken cha ko nangten ne meri pon mi shi kan lat gwas mane namella da ran information dung murlene gwada dana chawken chawnang tin ka mur village ka kujame kanere konti la ji Eastern Equatoria State ala Eastern Equatoria State Information Minister won Michel ka Elia John cha jaw che nyoka mitho be nyoka ta dan ti kore to ko je ajene kane ngaje no te ne janang jogut bakal shiliu ka ngane ko jene na me pengu di de longo manan shiliu but kane no report ne ko no link ne yakane de konti la Greater Pibor Administrative Area around information dien
jela no cha ne ko cha ne jendot bakel ka cha gan ne diech wada dan en chi criminal ken a chi gok chi gan ko pe no ka ne kon la murle ka murle ne of course murle ngai kon nan go tin let kan bo ka ti jek ba chari por me cha je no no bia chu te ngai ka maran chro la lere be men do dia na ban le ngwase me ring mu chi tuo ka ji humanitarian ne de kon la ko ne tup ka ken cha ka nyurika doran shwal ke Eastern Equatoria cha ka bush cha ve kolen ke turbilen no cha ka bush en turbilen amoni wajen jela ka kwan ke jela ke lok meda na de ka lok ke je cha ka chu ma kan gwas mo cha Ramadan la ge turbilen wa cha je ke beken chu kan nang re rob no te ram cha na wa cha je palwe cha jo mo cha je la cha la no no man ban ko la ngai gwas me ngai kono kor jong dang ro te pai we similar incident che talk no gwan mi mo cha torbieli Caritas Switzerland can save the children cha torbieli ken cha ka bush ka da do ban shal ke Makwi Road Equatoria na me ka Makwi Road no ka la Torit County Commissioner un shal ke Christopher Andrew cha murlene ba cha ganyo mo ko ka blame ke jo kan wo kan den kontin la pat ke torbieli da do la GPA kene de kon nakana ne kien ngane kien kene ko la na la kana ga de do no ne tin kon nakana kine to content my kg humanitarian ne to content la log la ka top gwa dan my gat ne de my ke chala de ko murleni kie ke jaba chari por mo chaje no no ne tin kon shinen wa chine tin content la staff members kene de content la humanitarian cha kwa kien cha ga nang woni ka telephone kien amena kwan ba cha ga nang chi Ramadan la Greater Peabody Administrative Area Information Ministerial Jacob Warshum che je deny the report mission me jena me chi talk ngai kon manan chi kan lokan no bala ro kan ne ken la ngok la na nakamo kwal kan gok no ka mai kana de dom ne jena tele ne nei atite en winimi ke Equatoria so ko kuje mo kan chi kan ne ko kene Eastern Equatoria tele ne ji tele ne ngani teten ba ji Equatoria chicken insist no ne content mai kana de dom ni connecting content la murele che ka jo mo kana la civil society chicken michel me chicken condemn kan man chalat chimugwa ngani GPAA de kadil kapchong ne kiena kwarken dundo ngai kono non michel na mo chelle ngani kiena wa chicken chingre wo wa chinga dor so la kan kwak botin kan kwala kan wi nang ba kan num ne kien kan kulo we da re we dien cherem ngai kono la kan gala kan kanang you know let kan diject shodian lot tu kon gale radian ba re wuji chal ke kaje keji county ko kor pente pai wicha ne ngaje no ne ti korja tuok kam SSPDF kan Ugandan People Defense Force gwade dane chane dungwan chaga nektin ka kaje keji county ka kimon kaje keji county te ka Central Equatoria State jan gwada antetin jan gwade dane to kortin anta ma chala no winimi kan shi mala sheben chol kene ti choke kina dangwal bakel te chiru dian bar wichin bin min wo de ka kulun jok ne dikinu dangol bakel tila nyam ne ken chi ko ka DPKM ki charen bargwa de dane cha ka nakten me shi kor me je to kam deni sa Sudan ken deni Uganda so mi chinan mo chore lad ne anta me ken chi mal che ben ken de na de ka lo jok jel la to la ko na nge no kwan chang la bon ka no na lo jok ka kan pan ken te ka security ma gang ka ba di witele ne de gang ka la do ken ya wang ka dwai ka na ka ka jano yo bi kwar bu go gang na rodien so mi chen na me chi chuong na me de yan linga no ken chol ken ne ten kontit la ji Equatoria ko de ka lo joka ka ji keji jawdien gwas me men gor ba nywa ya kel ala ji US embassy she can attack mi chalat kebot well food program mu ka new fan gap you know mi dia toga ka koninten pai we ake toga changa jan dangro ka pai bangwan ala buda mo waji na nanga kwenanga jaka new fan gak ka jonglei state aji humanitarian chi won winami ala well food program wukan kon wukan to wukan community kon chuch wa wena mo CSSPDF so Sudan People Defense Force you know she can kwakten content wanu kan nuari ka fan gak ka new fan gak wa chi kan kanang ka bom she kan kanang cha jo mo cha jalat the United States Embassy tintere wiki juba chi kana condemn mission me kerman chalat dini SSPD ba mi jega long
wachikan ko lat ko gwade dan ke shanga baro wachikan ladane the same thing chikan lad mi wananga kun no ga jene ko ne taka new fan ga chukan bodo gwad mo chukan kwan ga chukan ko mach anda me che nyoko to ke shanga dangro no cha well food program cha bodien no cha kun dane kun jan no ne tin kontila vulnerable people kene ko ne chuch wachikan kun mo chikan ma jadwo according to the embassy in me jo chala the US embassy mentre wiki juba wa so Sudan people defend force kene de kontin nanke tin kan ka kwak ke kwal ka kun mi wanu ne de kon chu so janda to ngaji jen wo ko lat ko dien cha gor no te kene de kon de kene je eno de SSPDF kene de kon de kwak lo kwala la ken kene de kon ko anyway ngai kon la tok che de kan o chicken kanang ko chicken gor ro te nuer mi de tek. You all know that. As long as chaka chole SSPDF, so chicken dear keting nuare. So chaji humanitarian, ki organization chalke well food program, cha bodien, and or charge cha kwaka cha nang ala kwan and one no kanete kon today we can new fund gap. Chajo me charge la de ken. US embassy, a kanichol can kuma South Sudan, lama rai ke kirma yadit, and or they can they can look, they can SSPDF, they can look kata dan and lakan kwagya can get their drop. Quantum kontila ji nyingi humanitarian ten kwala nong ne de kono chuch wa tiken kiro de ne ka de ka restrict commission no more chicken wa chicken ga dia loot they have to stop extortion ka jo dan chala ke jagwa samane against 8 agencies no chicken jo mo chicken la Ramadan and la spokesperson SSPDF mala rach kalare nying de ni Major General Lu Ray Kong chala do jen tele mi chalat ka ta danen chana cha mai ke je ngai kon ni chiang mi chi SSPDF chikan gujen go te mi let ken la ken chikan mala report la kana gor no cha je biling win mi chena mod chi win mu ga win mi je ki ku mi je ku mi chi dier ka ta danen you know mi te ke ne ken ne la gorin je no biken nat no biken ka mo kariek jo mo mu gor no de yen na ling ka do badan en che to ka je gwaza me tukon kala radian okay me de konaling lera meni mi gora nywaga yekele or before kan or yeah me be nywaga yekele a special report ka kwi Dr. Machar you know gori no de yen me de yen ling kon dia lip kon kata dana ba Dr. Machar ba je look je right gor kon de kon ngaje no look Dr. Machar bo ka kwi je dien baname men chalat gwas me be nywaga yekele ni taye dane chi Dr. Machar defense team ne kene kon chunkel ke ring Machar taye chi ga right ke je kerman chala judges are which and wala jen shang and diodien chi don dio je chi don kon ni to dio je ba look ba nyom to ko je look Dr. Machar ken ne dang barotin ko kene kon cha ga yen kel gwa semeni ala me chalat pan ke Tuesday ke chanka raw ka jok mimo chan jandang ro dio ka pai bangwan ron chin dang ro jandang ro de die chana jigno ne ne Dr. Machar defense team chikala ro ne ne ken court men lede ki jungone ken unconstitutional ken chetre ngone ta dan loke Dr. Machar ka je ken chicken Dr. Machar chicken de look ken charges keten kon lat ken o chireng Machar chaga yar ken kati cha mat ki kati chere wa a ceasefire violation meluno shi edwar Dr. Machar edwar mutual ka ceasefire violation na shi a crime not a crime a charge de judge ka ko dan tere wiki juba mete ka ne de na me de ka ne judge de ka ne tin kon tin chal ke city sam ne din kon tin la ceasefire monitoring body tela mete mital dek kimte mal micha de ka ne kon la jen no bikan mandan ko la bikan o gwich no do dan de kap chonga je bika wutin ka baram dan te ber ba joti janna me shi kume mala kum kirm yadit de ko mishina me de kan real kamo kan de la netin kontila ji gat kan ne dial kokin nyok te mishal ke impeachment de kon la de impeachment re parliament ka kwi da kama char mi machar mi de kapin ke cha de kapin but directly she kirm yadit che lele je ke degree no sharing machar che suspend one monisha teko bungone me cha tanya ne ke 2018 peace agreement a la reptila peace agreement edan a many transitional government
cha tan bo chungo da ti shi kan wo kel ka jam genetin kon la different lawyer ka dak ma char shi kan jo mo ji kan lat en wo mi shi na me man chala da kin ma yadit kan shi chong ba da dek 2018 peace agreement ka ta ran ji kan lat ka jam Ramadan la kur ke different lawyer dak ma char wuri shal ka Dr. Gary Raimondo che jom che me che lat court che court jogo no ne agena this court lack jurisdiction agena court me che te ka lonko be dere ring machar dere je look dur mi shajan dere me dur dung ceasefire issue and me charge them lat court mi cha lat re wiki juba so ne ko det mi china me de kana lat de kana tin contin chal ka hybrid court kana de kon they should ke dere ji gat no kana tin contin de me de lat kona me ceasefire violation de ne kon shall see the sam kana de kon dong de mi chene me de kana lat but shi kana tin kon la kum ke mi yadit cha jo mo cha jalat but ka kor me shi ga right pan ne de kon la prosecutor ke prosecution team ne de kon de pinkir mi yadi ten gwan ke da kama char of course kana reject mi chene me kana we disagree. Okay, they submitted a 14-page response insisting that the special court was legally created under the transitional government. A kind of legal code may lab pin transitional constitution. No, the transitional constitution down tere which may pay chap. Janet Jan Rob down working and Jackajan wo the Regmacha, they look a which Kajuba, but I can a different lawyer Machar me see talk. No. So in while right corner, look down about look, Muto continent, Kajan Shanga Dogame, and while on 24s, Kapai Bongman, Rontin Daro and Dangro the age, Bana Jigono Nene. A general be caught by the cap chong, Kibna we a while abanted the Albana Kajaja. Ko look at Ringmachar, a Dungna Sir incident, while the Chukoria talked in, come civilian Canadian SSPDF. And on one she native of Kudangro, and down the Chilutin Cadini, Canadian one Canadian con la civiliani, la Nuere con, Kinwer con a shanak. Name would a can no can wear like no, a man chalat, oh, cha kur charge took a native lane, that ring machar, Jen Quaring Machar, Nanga code, Jen Quala the woman, me a ring machar take a nayo, Jen take a civilian, okay, Jen take a dino, Motinin, cases PDF, no more shall I cease fire. She a criminal case. Janta ran dikalat kaje ko mo ajiga no ne me kam de ni kene de ni chirmala kene no ne ti kene reng machar ku ga jago ku ga guide no ku jogo no we ane ke lala ne me so ba ne ko nen blugo me be look che be accord na ante we juba bala accord dung citizen finding bo be like citizen ala ceasefire monitoring board kene ko na be like chi kuma man right ke kilma yadit so an wala bantin diar ko lat kuren bana ka linga yo dio jenta mi chapen ka ta bangwan mitaga jok am bantin ko lat ko rodi wejen gine mi bana ka linga kor gwaden be finally men bana lingwa seme bukon dil ngaje no gonni man lat kene kon ke je gonni mi be men gorode martina kan kon jen ano chala de wone ne jane te kon te cha yen chen mi chala no la bodyguard ni dakang machar ala bodyguard ne ke chala do kene shakalun ka jodan chalat but kana je kane tin kontin tilla jimi dia chit ke radio tamazu ki ai radio no kan information mo kana je ke ken kana gwari gwasame but chala ne je no shaka lun ane kon la bodyguard ni ke personal bodyguard karing machar wa chakalun kene de ton chaje gorka social media but kana la ken media ne kene ko kien kwale kuj me dong bi kana laden walle ki e ngum to kana kon ngaj bat chalan je cha ka release kan dial ka jo dan chala de ken ne de cha yen gwade yan ka ring ma chatin ken team de wa ken cha kan dial no cha ka lung jo dan chala so michir kana me gor jen ode konti ka ngejde ka ta dan len ngaro din ka je mi to ko puje no cha ka lung ne de konti la personal bodyguard ke da ring ma char dioja bana men tin yo bana je linkel ki ngum le rode but ko right now ngure tel mi ko ngai tin ne me gore jen odong de kon pe ke jen lere mene amene mi chana manda le rode kon tam dio ta bon wan already bana le ko ken kontin be ka ki lu dan ba lu wale be je nongje of course be je nongje tam dong bore ba ka che kan kon lat ko rodien
and then bantin kon lat ko den banaka go please and gor no jin bitin kon to gwad me bikeling ka kwilu ka men ba lugan walle ani biya ta gamal